I sada se mi penjamo na ovaj brežuljak koji se zove Gianicolo. Još malo pa će nas autobus iskrcati. Ste spremni? Ali ako biste došli s vlakom, ne iz Makedonije, uglavnom mogli bi mi doći na ovo mjesto gdje je željeznička stanica, zove se Sveti Petar. Evo, jer smo blizu Vatikana, ali smo u Rimu, još uvijek smo u Italiji, nismo još došli u Vatikan, još moramo preko granice. Da li imate pasoše sa sobom? Ne treba nam. Ne treba nam, jer Vatikan ima sporazum, zove se Lateranski sporazum, s kojim su odlučili 1929. godine da dio Vatikana čuva Italija. Znači, dio Vatikana čuva Italija, znači sve ono što se dešava na trgu Svetoga Petra sudi se u Italiji. Zato je i Ali Akča, papin atentator, bio suđen i osuđen i zatvoren u Italiji. I sada, još sekundicu pa ćemo mi izaći. Ponovno uključite vaše aparatiće, stavite ih na on, ste spremni? I kada izađemo iz autobusa nosimo ih sa sobom. Može tako? Može. Ne čujem? Može? Može. Hvala vam. Dobro radi vaš glas. Super. I kupola Svetoga Petra ispred nas. Pogledajte kako nas čeka, radosno. Evo, i sada ćemo mi izaći iz autobusa. Ko bi bili smješteni u ovom hotelu? Nije loše, jeli? Hvala šoferu, jedan pljesak za šofera dok izlazimo. Evo, ja sam u Vatikanu. Dođite i vi. Hvala.等一下，你这个相机马上。我的，再来一个。不是你的相机再来一个不行了，它满了啊。Kako ste? Dobro došli. Bolje naši Dojdovste. Da, dojdovte. Dojdovte. Dobro došli. Benvenuti. Više na stranski neko jezik. Da, na talijanski. Ovdje bi morali reći na latinskom. Sada se ne priča više latinski. Hajde, doma ste gosti. Izvolite, pa što bude. Čekajte malce. Zašto? Nisu svi. A biće. Vidi moju zastavicu pa će doći i oni. I sada, pogledajte ovdje s desne strane. Tu gdje smo mi izašli iz stupova van, tamo započinje kolonada. Uspijete vidjeti, hoću reći, tamo započinje red ljudi koji čekaju da bi došli u Vatikan, u crkvu Svetoga Petra. Ok. A sada, pošto su meni obećali da možemo ući u specijalna delegacija pravoslavne crkve iz Makedonije, danas ujutro u crkvu Svetoga Petra, ćemo vidjeti da to vrijedi za popodne. Nadam se da da. Ok, nadam se da da. Tako je. Daj Bože. Pogledajte ove stolice. Budući da je prijavljeno više ljudi, jučer je bilo više od 8.000 ljudi koji bi želi pozdraviti se s papom. Pogledajte koliko stolica su pripremljeni tu. To je bilo oko 40.000 stolica pripremljeno. Papi su normalno živjeli u palači koji je ispred nas, u toj zgradi koji je ispred nas. A Papa Franjo gore radi, a živi tamo gdje smo je vidjeli u kući Svete Marte. Da pogledajte s lijeve strane, šta se vidi? Sjajna, velika crkva Svetoga Petra. Zamislite, ovdje je srce kršćanstva, jer je tu grob Svetoga Petra, onoga ribara
jednostavnog čovjeka koji se je radio hrabrim, jeli, se ponašao, to se ti neće dogoditi, gospodine, dok sam ja tu, štitit ću te, ništa neće biti, jeli. I onda ispred jedne ženske sluškine, pa nikad ga nisam vidio, pa šta govori ženska, pa nisam ja njegov, je tako? I onda kikiriki, Da. je tako? Evo, i ovaj Petar, koji ga je Isusa volio, a ga je i zanijekao, isti je bio ko Judeš krst koji ga je izdao, svi su bili isti. Svi smo isti, jeli? Svi smo isti. Ovaj Petar je poslije negdje ovdje u tom cirkusu koje sam vam pokazala prije ispovjedao svoju vjeru, svoju ljubav u Kristu, no? Na križu, kako smo ga vidjeli prije na slici. I sada, njegov grob je ispod, unutra crkve, ispod oltara, pa ćemo vidjeti sada kako će nam ići. Onoga svedoka, s vam rekla, ovaj stup, obelisk s naše desne strane, je svedok koji je vidio u grobu Svetoga Petra. Znači obelisk. Visok je 25 metara. Unutra crkve Svetoga Petra, iznad oltara, poput onoga šatora koje smo vidjeli kod Svetoga Pavla, ćemo vidjeti jedan drugi baldahin koji nam kaže gdje je grob Svetoga Petra. Iako će biti sve tako kako mora biti, mi ćemo moći sići dolje i pomoliti se na grobu Svetoga Petra. Daj Bože, daj Petar, pomoći nam. Tako je. Znači, granica su stupovi s naše desne strane, stupovi s naše lijeve strane i ona mala niska ograda koju mi ni ne vidimo iza ljudi ispred nas. Tamo je isto granica. Tako da se mi predstavimo isto ovog bijelog šotočića ispred nas i da rečemo da smo to mi. Ako me slučajno nije čuo, uzovite da bi napred. Svetaca je prikazano po kipovi ovdje iznad ove kolonade. Buongiorno. Znači majka, žalostna, majka Božja. To ćemo vidjeti unutra. I taj kip je napravio Michelangelo Buonarroti. I sada gledajte iz desne strane. Oni švicarci čuvaju unutarnji dio Vatikana. Sada nama je zadaća da uđemo u crkvu Svetoga Petra, zove se i Bazilika, jer je dao izgraditi Bazileus, a Bazileus znači kralj ili car na grčkom jeziku. Car Konstantin izgradi staru crkvu tu i nakon one koji su koristili 1100 godina izgrade novu crkvu. Kako ćemo mi vidjeti sada? Smo rekli u 120 godina je izgrade. Pored crkve Svetoga Petra, ispred ponovno vidite iznad ekrana, vidi se kip Svetoga Pavla apostola. S naše lijeve strane kip Svetoga Petra apostola. Na fasadi crkve Svetoga Petra vidi se Isus, vidi se i brat od Svetoga Petra, znači Andrija, ima krst na X, jeli? I onda se vidi drugi apostoli, a s lijeve strane od Isusa se vidi Sveti Ivan Krstitelj. Jovan Krstitelj, tako je. Ispod trokuta se vidi jedan balkon, ima nešto crveno i zeleno. Kada je Papa izabran u Sikstinskoj kapeli, a Sikstinska kapela s ove desne strane, dođite do mene pa ćete vidjeti bolje, to
Sorry, we're taking a picture. S naše desne strane ćete vidjeti da ima jedna zgrada. Iznad svoje se nalazi antena. Dođite do mene pa ćete vidjeti. Antena je na Sikstinskoj kapeli. Tamo je papa izabran za papu i kada je izabran za papu izađe bijeli dim, a do tada crni dim. Gdje je dimnjak? Dimnjaka nema sada jer nema konklava. Namontiraju dimnjak za vrijeme konklava. Možemo dalje. Kada je papa izabran u Sikstinskoj kapeli, smo rekli tamo, dođe po hodniku na ovaj srednji balkon i podijeli svoj prvi blagoslov. Kome? Gradu, to je njegova biskupija, i rećemo da je papa biskup, i svijetu, gradu i svijetu. I to se zove urbi et orbi, gradu i svijetu. I onda dolazi gore svake godine za Božić i za Velikden, da isto tako podijeli svoj blagoslov gradu i svijetu, kao papa biskup rimski. I sada, nadam se da se vam ne žuri jako na WC. Ne. Ali bi ja željela odmah obaviti molitvu na grobu Svetoga Petra. I mogu tako? Jer sada, kada se nas već najavi, možda nas samo čekaju. Hoće još. Tako je. Vidite kako je velika ova zgrada. Velika, aristokratska. Ma, zašto su radili tako velike stvari? Znate zašto? Period renesanse. Obnovljanja. 1500 počinju graditi, obnavljati crkve, graditi nove crkve i željeli bi napraviti tako velike, tako lijepe kako su ih radili za vrijeme careva, ali poganske hramove. Sada pogledajte tamo iza ovih časnih sestara, iza ovih monahina koje ja znam, ona vrata koje se vidi dole iza. Ćao svore! Udite, sad mi beba. Ono su vrata, se zove Sveta vrata, kod Svetog Pavla koje smo već vidjeli. I sada idemo dalje. I papa kada dođe na balkon, to je balkon blagoslova. Gledajte kako je lijepo sada, smo sasvim ispod balkona blagoslova. Uđemo unutra. Na televiziji se to može vidjeti, da? Da. Sad ćemo vidjeti da li moramo već sada se najaviti. Tako je. Bi zamolila sveštenika ili ako možete doći napred i sestra isto napred tako da se vidi da smo to mi. Buongiorno. La delegazione della Macedonia, non so se ha avuto qualche... No, forse più avanti ce l'ha. Jedan pogled samo sa naše desne strane. Ovdje se vidi ovaj kip koji predstavlja Marija sa mrtvim Isusom u naručju. A mi idemo dalje. Eto je kakva je lijepa, velika, hvala od svih nas. Čitavo čovječanstvo nađe ovdje mjesto na grobu tog skromnog ribara, a prvog apostola Petra. Sve nas vuče napred. Ispred nas je kupola. Ispod kupole započinje ovaj križić, a onda piše tu es Petru, znači ti si Petar, stijena. Na tu stijenu ću izgraditi svoju crkvu, tebi ću dati ključeve nebeškog kraljestva. Ne? Ispod toga se vidi onaj baldahin, onaj šator koji sam vam rekla. Sada ga čistimo. I ovaj baldahin, ovaj šator ispod kupole, visok je 29 metara. Čak je viši od obeliska koje smo mi vidjeli vani, ali ne izgleda tako velik jer je iznad svega kupola, zgrada koja sve smanjuje.
Pogledajte na pod. Ovdje piše, gdje sam ja sada na podu ovdje, da je crkva Svetoga Pavla, gdje smo mi bili upravo, duga, ko bi bila do tu. Od tamo gdje ova crkva završava do tu je 127 metara. A sada pogledajte, iza nas ima još 59 metara, to što smo sada prehodili. Da je ova crkva veća od Pavlove. Da. Ti si Petar, tebi ću dati ključeve i sve ono što ćeš za dobro crkve, ja to prevodim, na zemlji odlučiti ti, to ćemo mi prihvatiti na nebu, mi kao trojstvo. Aja Sofija je duga do tu. Aja Sofija, što ste bili u Turskoj, do tu gdje je ispod zastavice je bila napisana Aja Sofija. A sada, mislim da vi znate papu koji se zove Jovan 23. Jovan 23. koji je pokrenio drugi Vatikanski koncil i koji je želio da se katolička crkva otvara. On je do tada bio u Bugarskoj kao papin nunci, papin, kako bi rekla, predstavnik i se je zalagao za lijepe odnose između katoličke i pravoslavne crkve. I sada, vidite ove svetinke. Ovdje dolje je grob od Svetoga Petra. I mi sada, ako će biti sve kako mora biti, ćemo se sada spustiti ovdje dolje. Pogledajte gore iznad nas, vidite da ima kupola iznad nas. Je tako? Najviša kupola u Rimu. A pogledajte i iza svega toga. Kako te zastavicu. Vidite onaj golubica, Duh Sveti, ispod nje onaj prestol, nauk crkve. I ovi 4 muški kažu to je nauk crkve. Ko vodi crkvu, Duše Sveti. Golubica se vidite. Tako je. Buongiorno. Mi siamo un bel gruppo della Chiesa Macedonia. Sad ćemo imati mogućnost sići, ali dok ne siđemo još jedan pogled na sveto. Sono venuti per accompagnare il Presidente che verrà domani una delegazione. È venuto già il Presidente in Basilica, è andato pure via. Macedonia, Sì, esatto. Ecco, noi abbiamo avuto la visita da Cristina, eravamo prenotati per stamattina. Non più la Clementina ma all'altare della torre. Va bene, Cioè il collega che sta. Perfetto, grazie. To je grški jezik do 4. stoljeća, tako je. I sada, ova traka na kojoj piše sve to, ova traka je visoka 2 metara. Pogledajte stupove, 4 stupa koji gore podržavaju kupolu. Stupovi imaju 71 metar opsega. 71 metar je mnogo, više od jedne normalne kuće. Između 4 stupova, se sjećate da je broj 4 za zemaljsko? Okay. Između stupova i kupole, koje je simbol savršenstva, a crkva ko Božje ljudska ustanova, gore Božje je savršeno, kugla, zemaljsko je 4. Između jedno i drugo su 4 evanđelisti. Uzmite vidite da ima tamo Sveti Marko evanđelist koji piše evanđelje iznad glavove glave. Pero s kojim on piše, pero je visoko 1,5 metar ko jadonosa. A promjer tih kruga, svakako ima 8 metara. Je 1,5 metar, toliko ko sada ja, ispred vas. Ona golubica koja simbolizira Duha Svetoga ima 1,5 metar, moje ruke sada otvorene za zagrljaj vama. I dođite napred, pazite na stepenice. Pričekajmo se ovdje, idem tražiti čuvara.
dolje. Vidi ispred nas, šta se vidi? Jedan prozor, slično kao kod Svetog Pavla, ili kada ste sišli dolje ispred. Ovdje se vidi Isusova slika. Mozaik predstavlja. S desne strane se vidi dve svjetiljke. Iza svjetiljke, iza slike nalazi se oltar. Unutra oltara, na visini ove dvije svjetiljke, s vanjske s one druge strane, su stavili Petrove kosti, zamotane u jedno crveno platno, pretkano sa zlatnim nitkama, stavljeno unutra oltara. Ili da nas to malo podsjeća na ono što smo vidjeli u katakombama, kada su relikvije, mošti, tijelo mučenika bilo unutra, gore su stavili ploču i to je bio oltar. Isto tako i tu, samo da je s one druge strane. Ujutro bi nam dozvolili da bismo išli tamo, a sada su mi rekli da bi se mogli zaustaviti ovdje, ali čuvara ne vidim. Kada ga ne treba, uvijek dođe, ali sada ga treba ponovno. A doći će. Dok ne dođe, mi se možemo zaustaviti tu. Vidite da šta piše gore iznad ove grob Svetog Petra Apostola. Evo, samo dođite malo bliže. Eko će, mislim da dolazi, vidim jednu kravatu. Da li je ona iza nas? Pa sam dala moj mikro. Ajde, ja skakam malo slušati kako se kaže neka molitva. Pa stanite, samo bi molim vidjeti nešto za Evangelije, da ne pejeme, da se molim. Blagoslovene naši od Bog postojano сега секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертви, смерту смрт поправ и суштин во гроби живот дарува. Христос воскресно од мртвите со смртта, смртта победи, но ние во гробовите животот подари. Христос воскресе из мертви, смерту смрт поправ и суштин во гроби живот дарува. Слава на Отцу и Сину и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Троица, помилуй ме, Господи, очисти ги нашите гревови, влади го, прости ги нашите беззаконија, свети посети и изцели ги нашите слабости заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отцу и Сину и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што и ние прощаваме на нашите должници. Не го доведеме во искушение, но избави ни од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Рима не оставя, к нам пришел еси, честными веригама же носил еси апостолов престолами. Ими же верую, поклоняюсь я, молимся Твоим Богу молитвами, даруй нам веру милость. Апостолов первопрестолницы и селения учителие, владику всех молите, мир вселенной даровати, и душам нашим велию милост. Премудрост Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресно од мртвите на молитвите на светиот апостол Петар, тој чија светиња се наоѓаме, да не помилува, да не спаси, зашто е благ и човекој љубец. Амин. Христос воскресе из мртви, смертиот смрт поправ, и суштин во гробје живот дарува. Христос воскресе, а помоши за молитва. Имате време што така? Ангело пијаше благодатни,
Чистая Дева, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе, приневен от гроба, и мертвия воздвигнули, люди веселитеся, светися, нови Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе осия, ликуй нине и веселися, Сионе, ты же чистая, радуйся, Богородице, остани рождества Помилуй на Божието благоволно, милости се молиме Тебе и помилуй. Уште се молиме за мир, милост, живот, здравие, спасение, посетување прошка на гревовите на Божите раби, Драги, Владимир, Наташа, Александар, Ѓорги, Мери, Слободанка, Роза, Антонио, Маја, Владимир, Наде, Зора, Трајан, Миријана, Слобода, Надица, Ленче, Виолетка, Слободанка, Снежана, Зоран, Павлина, Васка, Душанка, Тихомир, Татјана, Славица, Анкица, Лилијана, Јулијана, Ивона, Славица, Ѓокица, Васко, Јадранка, Адријана, Весна, Катица, Славјанка и чедото Божје, Вероника, И Габриела. Габриела, Николина, зашто? Кирил, Сите наши и сите кои ги семейства. спомнавме во нашите молитви, сите ваши близки со вашите семејства, Александар, Давид, зашто си милостиви човеколюбец, Бог и Тебе слава ти вознесуваме, на Отце и Сине и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе уште нашите нападни години мир и благослов Божи. Повече Божи. Tamo se vidi Vatikana. 100 metara ravno, mi smo došli do iste kuće Svete Pavle. I tu su, evo, ova gruga, s ove druge strane je prazna grobnica. Svi smo mislili da će biti za pape Benedikta, ali nije, još je prazno. Sveta godina, hvala vam na pitanju. Jer ovaj papa si je izmislio svetu godinu i za hrišćane. Do tada su svete godine, pa dođite bliže, da dođe jedna druga grupa, da može ići preko naše, da nas obiđe iz zadnje strane. Znači, ovaj papa je živio 1302 godine. Prije njega jedan prvi papa koji je odustao od papinstva, jer su ga želi manipulirati, pa rekao, nećete me, ja sam monak, ja se vraćam u manastir. Naslijedi ga ovaj papa i onda vidi kako je situacija teška, kako ljudi nisu duhovni, kako su zemaljski. I onda kaže, moramo dati poticaj crkvi. Kako ćemo dati poticaj crkvi? Ljudi su dolazili hodočasnici iz Njemačke prema gradu, Rimu. I on vidi ove mnoge ljudi koji dolaze, koji mi danas. Ma mnogi dolaze. On se pita, pa šta to znači? I onda čuje da ljudi kažu da iz prelaza na jednog vijeka u drugi vijek, 1200 na 1300, Bog u Rimu daje posljedne milosti, zato mi dolazimo u Rim. I on kaže, študirajmo da li je to teološki nešto. I onda su našli da piše u knjigi Levitiko, u Mojsijevoj peti knjigi, gdje Bog daje Mojsiju 10 Božih riječi, ali mu daje i druge mnoge stvari kako neka on uredi život svoje prve zajednice, Mojsije. I tamo piše također, radite 6 godina ko Bog, 7. dan odmarajte. Radite 7 puta 7 godina, to je 49. Sljedeća godina neka vam bude ko subota, znači za nas nedelja, cijelu godinu. Šta ćete raditi tada? Polje će ti samo oploditi, a ti se brini da će biti sve onako kako mora biti. Znači,
nudi oproštaj onima koji se to uvrijedili. Moli oproštaj ljudi i Boga ako si ti uvrijedio. I to će biti sveti period, će trajati godinu dana. Papa kaže, uvedimo to u praksu katoličke crkve. Sveta godina. I bit će svakih 100 godina. Poslije su od vas smanjili na 50, pa onda na 25. Pa onda ako je sada papi predugo traje čekanje 25 godina, papa, jer ima ključe, može odlučiti na 12 sve ono što bi bilo. Andiamo. Idemo preko. Znači, kada papi se začini da treba obnova, Marija Bogorodica, i sada napravimo zavoj oko tog stupa i ćete vidjeti šta, da smo mi zapravo bili na nivoju stare Konstantinove crkve i sada ćemo izaći ovako sa strane, sa strane dvije desne lađe. Znači, stara crkva je bila mnogo veća od toga što mi danas ovdje u crkve vidimo. I ova dva stupa su jedina koje se još mogu vidjeti, jer sve druge su ih ugradili samo zgradu koje drži gore novu crkvu.